Na današnji dan pre 29 godina počela je operacija Hrvatske vojske i policije Bljesak. Za 36 časova proterano je više od 15.000 Srba, 283 ubijeno ili nestalo, među njima 57 žena i 9 dece. Za ove zločine niko nije osuđen. Na ovu temu razgovaramo sa Miodragom Lintom, predsjednikom Saveza Srba iz regiona. Gospodine Linta, dobar dan i dobrodošli u Telemaster. Dobar dan i hvala na pozivu. Zbog čega niko nikad nije osuđen za ove zločine? Na početku da kažem, to je vrlo važno zbog javnosti Srbije, da zločinačka akcija Bljesak predstavlja samo završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja zapadne Slavonije. U ljeto, jesen i zimu od 1991. godine sa većeg dijela zapadne Slavonije protjerano je preko 70.000 Srba. Oko 2000 Srba je ubijeno ili se vodi i dalje kao nestalo. Oko 200 srpskih sela je opljačkano, zapaljeno i minirano. To je bilo prvo etničko očišćenje u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Nažalost, u Hrvatskoj ne postoji politička spremnost, politička volja da se procesuiraju masovni brojni zločini nad srpskim zarobljenicima i civilima, ne samo na području zapadne Slavonije, nego širom današnje Hrvatske. U Hrvatskoj se veličaju ratni zločinci, odaju se počasti hrvatskim žrtvama. S jedne strane, dok se srpske žrtve omalovažavaju, ponižavaju, umanjuju, pa čak i negiraju. Zato je veoma važno da Srbija i dalje aktivno radi na njegovanju kulture sjećanja na srpske žrtve i u tom smislu više puta sam ponovio javnosti i sada ću reći, mislim da je bilo veoma važno da Srbija osnuje jednu posebnu državnu instituciju, odnosno memorijalni centar srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije, koji bi se borio aktivno, svakodnevno za istinu o masovnom stradanju srpskog naroda 90. godina prošloga vijeka. Što još Srbija može da uradi? Može da pokrene za međunarodno priznanje genocida nad Srbima na području NDH? Mislim, ja sam i kao narodni poslanik prije nešto više od 2 godine predao svoj predlog rezolucije o genocidu nad Srbima u NDH 1941-1945. godina. Također sam predložio da se osnuje memorijalni centar genocida nad Srbima u NDH i da Srbija pokrene borbu za priznanje genocida nad srpskim narodom u međunarodnoj zajednici po uzoru na državu Izrael i po uzoru na državu Jermeniju. Znači, veoma je važno da mi učinimo ta dva ključna koraka da bi mogli pokrenuti tu borbu za međunarodno priznanje genocida, da upoznamo svjetske činioce i svjetsku javnost o tome šta se desilo 1941-1945. godine na području današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srema, sve do Zemuna, dakle na području nekadašnje zloglasne NDH. Jedno od važnih pitanja jeste i konstantno hapšenje časnih krajiških boraca. Hrvatska faktički za završetka rata vodi politiku zastrašivanja, politiku čiji cilj je da se u monetarnim sudskim postupcima osudi što veći broj krajiških boraca da bi opravdali bezočnu laž da su tobože Srbija, JNA i krajiške Srbi bili agresori, da je Hrvatska navodno vodila odbrambeni oslobodilački rat. Prije nekoliko dana je uhapšen krajiški borac Čedomir Vukadin, rodom iz sela Vrbnik od Knina. To je čovjek koji je već u prethodnom periodu desetine puta išao na svoje ognjište, obilazio, renovirao svoju kuću zato što apsolutno nije ništa počinio. Dakle, nema apsolutno nikakav dokaz da je počinio bilo kakav ratni zločin. Međutim, on je na pravdi Boga uhapšen, nalazi se trenutno u zatvoru u Splitu. Ja sam apelovao i ovaj put još jednom apelujem na naše Ministarstvo spoljnih poslova da upute najoštriji protest hrvatskoj strani i da insistiraju da Čedomir Vukadin u što kraćem roku bude pušten iz zatvora. Također da i naši predstavnici, odnosno predstavnici ambasade Srbije u Zagrebu posjete Čedomira Vukadina u zatvoru i da on zaista vidi da država Srbija stoji iza njega. Ono što je vrlo bitno također jeste da Srbija pruži svu stručnu, financijsku i pravnu pomoć srpskim borcima koje progoni ne samo hrvatsko, nego i bošnjačko pravosuđe
sa ciljem da donese što veći broj lažnih presuda u monetarnim sudskim postupcima. Srpski borci, krajiški borci nisu vodili nikakav privatan rat. To su borci koji se časno, pošteno i hrabro borili za svoj narod i državu i očekuju opravdano i zato insistiram da država stane iza njih i da im, ponavljam, pruži svu pomoć. Također je veoma važno da Srbija ispravi jednu veliku nepravdu i da konačno prizna sve pripadnike Vojske policije Republike Srpske Krajine, odnosno da im prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Nadamo se da će zaista tako i biti. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala vama.